Formal na niwayat ti groundbreaking ceremony para iti panakabaduras pa iti Casamata Hill National Park. Kang runan na, ti panakipadakder ti Casamata Hill National Park Protected Area Management Office anapunduan ti 25 billion pesos baban ti Provincial Government of Abra ken nayon pa 5 milyon na pesos para iti rehabilitasyon ti Amphitheater Park. Bigbigen ti DNR ti dakkel papel ti lokal na gobyerno tapnon masalwadan pa'y tinasaw a lugar. It is our fervent hope that this infrastructure paves the way for an even tighter partnership on the sustainable use of the park's resources when the local government and the environmental managers operate as one. The true victors are the ecosystems we protect and the generations that will inherit them. Mamati ti gobyerno probinsyal nga itan ti kundaway tapnon matungpal ti kalikagom apan nakapaduras ti Casamata Hill para iti panakitandudo ti sustainable ecotourism ken agserbikas cultural hub. What we are witnessing today is not the beginning of an idea. It is a fulfillment of a long-standing aspiration of every Abreño. This is the result of patient groundwork, environmental protection efforts, careful planning, preservation initiatives, and the shared commitment of the provincial government of Abra. Imapilamet ti gobernador ti panagtitinulong tapno mapagtalan ti kinadalos ti lugar. Ibagakmet ka na kayo ng nga lugar, iso din nagdakkalan met tinumutibiyang. Tila dawat ko na kayo kalugar ang Abra, let's keep the place clean. At titinulong tayo. Nda makita yung tan pinutan yun, hanyo iban di dalos ng iskan at sikanan yung kastan. Ti Provincial Area Management Board ti governing body para ti Casamata Hill National Park. Namnamayan na mabay ni tuloy pa ng salwat ti lugar ket santo pula sa mapukaw ken mapasyarto pa ilain ti sumarsaruno nga henerasyon. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.